Yes, turacyari ku nkuru zivugirwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo twihuse munyemere dukomoze kuri inkuru irebana n'abasirikare ba Afurika y'Epfo bivugwa ko bamaze kuba n'ubundi igihe cyo gutagishyirwa ahagaragara. Ndagira ngo tugaruke kuri iyi nkuru kimwe n'izindi zose zivugirwa ku butaka bwa Kongo. Kera kabaye abasirikare ba Afurika y'Epfo bari mu birindiro byabo hano mu mujyi wa Goma ndetse n'imibambiro ni hafi y'umujyi wa Sake. Amakuru yamaze kuba ajya hanze agaragaza ko bagiye kunyura mu Rwanda batashye. Ni nyuma y'impaka nyinshi mu bihe bitandukanye zagiye zivugwa ko igihugu cya Afurika y'Epfo kitazemera kubanyuza mu Rwanda ndetse biza kugiraho n'imirambo y'abasirikare baguye ku rugamba nayo inyuzwa mu Rwanda. Iyi ni inkuru rero navuga ko imwe mu ziremereye tugiye kugarukaho tukarebera hamwe uko byose bikomeje kugenda byitwara kimwe n'izindi nkuru tugiye kurambura ku nkuru zivugwa kuri izi ngabo za Afurika y'Epfo zari zimaze iminsi mu burasirazuba bwa Kongo zifatanya n'ingabo z'iki gihugu FARDC mu kurwanya umutwe twaje intwaro wa M23. None tariki ya 23 byamenyekanye ko zigiye gutaha zinyuze ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Afurika y'Epfo yohereje ingabo zirenga 2900 mu butumwa bwa SADC bwiswe Samidi RC. Izi ngabo kandi zajyanye n'iza Malawi kimwe na Tanzania, ziganjemo hakazamo n'ingabo z'u Burundi ariko zagiye ku bw'amasezerano y'ubufatanye hagati ya Tshisekedi ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Bagiye basanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ingabo za FARDC n'iz'igihugu ndetse n'abazarendo, haza kwiyongeraho abacancuro b'abanyaburayi, ariko abo bose M23 ikomeza kubakubita inshuro kugeza aho hapfa abasirikare 14 b'igihugu cya Afurika y'Epfo n'abandi batandukanye bagiye bagaragara barwanya M23. Iyi mirambo kandi ikaba yarabonetse ubwo umutwa M23 wafataga umujyi wa Goma. Abasirikare rero bari bazengurutse umujyi wa Goma icyo gihe, niho bivugwa ko havuyemo umubare munini w'abapfa, hakaza kugaragaramo 14 b'igihugu cya Afurika y'Epfo. Ingabo za Afurika y'Epfo kandi zahagaritse imirwano, bigaragara ko ari ihurizo rinakomeye kugeza uyu munsi kumenya uko zizava mu burasirazuba bwa Kongo, kuko ikibuga cy'indege cya Goma cyarangiritse. M23 ivuga ko kitakwemera kitafungurwa mu gihe kitarasanwa. Inzira yindi isigaye ikaba ari yo guca mu Rwanda nk'uko ubuyobozi bwayo bwagiye bubigarukaho mu bihe bitandukanye. Ingabo z'igihugu cya Afurika y'Epfo kandi kuri ubu makuru ahari nuko none tariki ya 23 bivugwa ko hari n'izambutse zamaze kuba zigera mu Rwanda. Wenda mu kanya turaza kubahereza amashusho abari muri groupe. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka no kubwira itangazamakuru ko igihe kigeze ngo ingabo za Afurika y'Epfo ziri mu bigo bya MONUSCO n'izindi ziri mu bigo byazohereye mu bambiro zitahe, kuko nta kintu zigikora mu burasirazuba bwa Kongo. Kandi akavuga ko bazakora ibishoboka byose bakabakira inzira bagomba kunyuramo bagaca ku mupaka w'u Rwanda, babishaka bagakomereza i Kanombe cyangwa se bagakomeza mu gihugu cya Uganda Entebbe, ko ariho bafatira indege ibakomezanya mu gihugu cy'iwabo cya Afurika y'Epfo. Uyu mugabo yakomeje agira ati byavuzwe kenshi ko twiteguye kubaha inzira bakagenda. Ikibuga cy'indege cya Goma ubu ntibyashoboka ko bagikoresha, hari ibisasu byinshi bigitezemo, ikindi kandi inzira y'indege yuzuyemo ibinogo kubera ibisasu byaharashwe. Twababwiye ko bashobora kunyura mu Rwanda bagasubira iwabo, twe nta kibazo tubifiteho rwose. Twababwiye ko nubwo bari kuba mu birindiro bya MONUSCO bagomba gusubira iwabo. Ati kandi nta kintu bakora hano mu gihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko abasirikare ba Afurika y'Epfo bagomba kunyura mu Rwanda yatangiye kumenyekana mu gitondo cya none tariki ya 23, aho binavugwa ko hari abamaze kugera ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ndetse uyu munsi ni nabwo bivugwa ko bano basirikare basubije ingabo za M23 zari zimaze iminsi zibasaba ko bataha, nyamara zitarabasubiza. Ubu rero bikaba byamaze kuba birangira babyujuje uko bagomba gutaha. Ubwo nimba ari byo koko binjiye ku butaka bw'u Rwanda turaza kubahereza amashusho muri groupe. Depite Karisi Niherius mu ntangiriro za Gashyantare 2025 no muri Afurika y'Epfo yavuze ko u Rwanda rwahaye Afurika y'Epfo inzira yo kunyuzamo imirambo, ariko ikayanga ikavuga ko byaba agasuzuguro. Ati Perezida Paul Kagame yahaye Afurika y'Epfo uruhushya rwo gukoresha inzira yo mu Rwanda, ariko Afurika y'Epfo ibona nk'agasuzuguro itamo kudakoresha
kugira ayo mahirwe. Uyu mudepite kandi wa Afurika y'Epfo yashinje Perezida Cyril Ramaphosa kohereza ingabo z'igihugu gupfira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubw'inyungu ze gusa, ndetse n'abandi bafite inyungu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo n'abakire bo muri South Africa yavugaga. Ibi byose kandi akaba avuga yuko bishingiye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro aba bakire bo muri Afurika y'Epfo barimo na Perezida Cyril Ramaphosa bahacukura, bikavuga ko rero ari ibyo ngibyo bagiye kurinda gusa, cyangwa se bagiye mu nyungu za Perezida Cyril Ramaphosa nk'uko no depite abitangaza. Kandi aba badepite bakomeje kugenda bahata ibibazo, yaba umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo, minisitiri w'ingabo na perezida w'igihugu yavuze ko bagiye gutabara, ariko mu gihe bigaragara ko ibyemejwe n'abakuru b'ibihugu ubwo bari mu nama ya EAC na SADC bitarashyirwa mu bikorwa, ingabo za Afurika y'Epfo zitazataha. Gusa kera kabaye inkuru nuko aba basirikare noneho baba bemeye gutaha bagataha mu gihugu cyabo cya Afurika y'Epfo nyuma yo kubona ko nta yandi mahitamo bafite. Abasirikare ba Afurika y'Epfo bakomerekeye ku rugamba ubwo barwanaga na M23, aba nabo bikaba bivugwa ko bagomba nabo gucyurwa. Hari abari bari mu bitaro mu bice bitandukanye bya Goma, aba nabo bagomba kuvanwamo bagacyurwa, hanyuma ibirebana n'ubuvuzi bakajya kubufatira mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Nuko nguko inkuru yestaye. Ubwo turahari kugira ngo tubahereze ibirebana na video z'aba basirikare n'imodoka zabo, kugira ngo mu kanya gato cyane ziraba zamaze kujya hagaragara. Abari muri groupe turaza kwita tuzibahereza. Aho hepfo hari na link ushobora kunyura ukajoininga, hanyuma n'undi ukaza kuzibona mu bambere. Tukiri kubirebana kandi n'izi ngabo za Afurika y'Epfo ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi bari bafitanye amasezerano. Tshisekedi kera kabaye yemeye guhonga Amerika ndetse n'abanyaburayi amabuye y'agaciro kugira ngo botse igitutu u Rwanda abifashijwemo n'ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo. Ni Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yatangiye kureba uko yakorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe n'ibindi bihugu byo mu Burayi bigendanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu gihugu cye, kugira ngo nabyo bimufashe guhangana na M23. Amakuru y'iyi mikoranire ya Perezida Tshisekedi na Amerika yagarutsweho na New York Times. Iki kikaba ari ikinyamakuru cyatangaje ko kuri ubu Tshisekedi wabuze ayacira n'ayamira kubera ingabo ze zikomeje gutakaza umusubirizo ibice zagenzuraga. Yemeye guha Amerika ndetse n'abanyaburayi amabuye y'agaciro y'igihugu cye kugira ngo arebe ko bamufasha guhangana na M23. Ibi byose biri kuba mu gihe kugeza uyu munsi wa none tariki ya 23 uyu mugabo ataremera ko habaho ibiganiro bimuhuza na M23. Binyuze muri uyu mugambi Tshisekedi yifuza ko ibihugu by'i Burayi ndetse na Amerika ibirushaho gushyira igitutu ku Rwanda. Ashinja gufasha umutwe wa M23, ashimangira ko guha amabuye y'agaciro ibi bihugu bishobora gutuma igitutu kiyongera ku Rwanda ndetse igihugu cye kikabona amahoro kikanatsinda M23. Tshisekedi yemeye gutanga kandi ibirebana n'aya mabuye kuri ibyo bihugu tuvuze haruguru byo mu Burayi ndetse na Amerika mu rwego rw'ubucukuzi. Igihugu cye cyari kimaze igihe kinini ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Igihugu cya Kongo cyari kimaze igihe kinini hagaragaramo ibyaha bitandukanye, ruswa zitandukanye ndetse n'ibindi bikorwa byagiye byitwa iby'ubwicanyi mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Akavuga ko rero igisubizo babona kigaragara gishobora kuzatuma amahoro agaruka no gufata ibirombe bimwe na bimwe akabihereza Amerika ndetse ibindi akabihereza igihugu cy'u Burayi mu rwego ibihugu byo mu Burayi mu rwego rwo kugira ngo habeho uwo mutekano, cyangwa se bamufashe banamuhereza intwaro zo kurwanya uyu mutwe wa M23. Kwikubitiro Amerika yahise inafatira ibihano abandi bayobozi batandukanye barimo abo muri M23. Ni nyuma yuko uwitwa Lawrence Kanyuka afatiwe ibihano ndetse no mu Rwanda General Retired James Kabarebe usanzwe ari umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, nawe afatiwe ibihano imushinja kuba umuhuza w'u Rwanda na M23. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi kimwe n'ibindi bihugu byo ku isi bifite umutungo kamere mwinshi cyane ujyanye n'amabuye y'agaciro, kuko ni igihugu gifite zahabu, diama, cobalt, copper ndetse n'andi mabuye menshi cyane abarizwa muri kiriya gihugu. Ibihugu byose rero bikaba bifite uwo mugambi wo gukoresha ubwo butunzi kamere mu guhongera ibihugu bikomeye kugira ngo botse igitutu u Rwanda. Iyo ni inkuru mushobora gusoma ku bitangazamakuru bitandukanye, wenda mu Rwanda mushobora kubona ku Igihe cyangwa se mukajya kuri New York
Times, igitangazamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho mukaba mwayikuraho. Reka tugaruka hano mu burasirazuba bwa Kongo, kuko naho kugeza amaginga ya haracyavugwa byinshi kandi bikomeye. Ibihumbi by'abasirikare kimwe n'abapolisi baturutse mu ngabo cyangwa se ku ruhande rwa leta ya Kongo, ku munsi w'ejo twavuze tubereka amashusho bihuje na M23. Uyu munsi wa none bajyanwe mu kigo kugira ngo bahabwe amahugurwa n'indi myitozo ya gisirikare, hanyuma bajoining M23 bahuje imyumvire. Ngira ngo amashusho muri kubona aragaragaza neza ubwato cyangwa se bamwe bururuka mu bwato, bivugwa ko rero bagiye mu kigo cya Rumangabo kugira ngo bahabwe iyo myitozo n'undi muri rusange. Ntabwo ari abangaba saba mbere yewe sinabanyuma, kuko twabonye amashusho witwa General Sultan Makenga aganiza abandi basirikare ba FARDC bisunze M23. Ubu ngubu imyitozo baranayirangije, bajoyininze urugamba, biganjemo abari kurwana mu bice bya territoire ya Rubero. Mu minsi mike cyane baraza kuba banigaruriye Butembo ndetse na Rubero centre. Izo ni inkuru turi gukurikirana akantu ko kandi, ubwo nazo turaza kugenda tuzibahereza. Ubundi ubusanzwe mu mujyi wa Bukavu ndetse na Goma umutekano ni wose, mutuzo urahari, nyuma yuko mu mujyi wa Goma hashyizwe traffic police, no mu mujyi wa Bukavu biravuga ko yamaze kuba ihagera, ndetse abaturage benshi mu mujyi wa Bukavu by'umwariko bakomeje kurometa intwaro bari babitse mu ngo zabo, bazirometa ku basirikare ba M23. Turari kugira ngo tubahereze byinshi bitandukanye. Hari inkuru turi kubategurira irebana n'igihugu cy'u Burundi, nacyo kivugwa mu byinshi bitandukanye birebana na Kongo. Ese koko i Burundi hashobora guturuka ibitero bigabwa kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice birimo M23? Ibyo ngibyo ntekeza ko byaba bihise bitangiza intambara y'akarere. Ni inkuru turi gutegura, mu kanya gato turaza kuba tuyibagezaho, ubwo ntimucikwe. Aho hepfo hari linki, abatarajoyininga mugende mujoyininge, muraza kubona video zirebana n'ibiri kubera muri Kongo.